Okay. Thank you so much. Let's do this. Yamwa kwa basonko kwanso GH Live Studios, Ghana's numero uno. And I yatna siade agudi unsem dewa ni nyina no somo kama kwa channel ho. Breaking news. Outdoor players are medicals, players are signing, players are bibiano. Uche yen video ya egugu sro ho hwene nyina bi Joseph Amoa a person in medicals or a newly Asante Kotoko. Recruited player announcement everybody boa Thursday Friday na etwa so sa miensa ebesa betsoso na achire no aye bodro kama na ya prapre but Kotoko had to focus game kase ebo chitani ba ko ba ka ni di nkomo na anu ada e wo lome na for emphasis of your tiefo nti ebesa no na bon nkomo so wa ye ade asronku bia se Kotoko ye na etumi edi nkunim yes ono na abeto screen so no na yenene bon komo quick one e dey free Togo na yehu se dey nsanso no esiko e dey na esie e wo hono ma ese ni nyina no yete na yeto aso kwanim senior ye church bibia boko dey Yankopon adom bibia boko me ho ye mpacho na santema ho tesen nyame adom Kotoko nso etiapo apese no watimi adidi kama egya na so pampe na ehe na wo sisi e mpacho me kasa free Togo lombe okay answer na Kotoko secret what's it me kasa free lombe capital town okay na Togo nice one Kotoko sopa nti Togo ni ade nyina no aduru ho enti ansa na yebebo Kotoko secret ese etimi ye na etimi hye hat folk no Togo yese ntokwa ni ade koso se na niam ekọ we okay no kre nanu ya wada no na start ye eti ya wada ne efiada ne memene dade na ye ho kire ye wa apa bet nyame adom ne ya me ne o ka se de emu adu kakra bet wo mo se ade o mo politics yasem eti wo mo se the whole month we ya si we mu nyina no o mbe koso aye bet ne ne kire enura ne ya me ne o ka se de bibia nsi ye ho ye se Ghana ni bia ho kan pacho da bi Ghana ni bia ho kan ye na utimi kwa dwuma ne ade enura ne de ma kwa dwuma okay nice one na body maye na ekren bia na wo Kumasi na Ghana na yeni nkomo yo me damase ene akwanya we ya modi amami ya wo mi Asante Achimbanso banso Asante Achimbanso yeah na metena Kumasi nso 9 years santase na me wo dodo na afre me aye behu mi se Kotoko beku santase frenchine bra okay Kotoko beku yeah na me betena Accra enti me free Accra na me dia bedru ba bia me wo sisi okay enti Kotoko de damakuma so a me support pa okay ofre behind the scene bisa e kan say Kotoko ne has game no wa adwin bi kire ho ebebo ama Kotoko edi nkonim yenti o e de ne ye betimi ahye yo me da se ene makwanya mo de ama me me wo ensem ba ku mienu miensa meka na eduru mo ho a beduru ye mpanifo ho ye de ye akire mpanifo wo yenim ene yensu edi o machi no correct first asem ba ko medical kan se Kotoko efri esoro ho aba besi anafo nyina no mesre se mpanifo ne te a yemfa odo de dikan odo yemfa nya adwuma no de toso mienu ye nyina ye nye enkabo mu ne yemfa nya adwuma no de toso miensa eye asomdue peace se uni peace a wo ye bibia enye yi no correct eti eye peace ena ye betimi ade aye adwuma no ye kabo mu nso ne ye ade a dodo onka bia no etumpon ena odo ena gina ho efri ahyase ekopema wiye se uni odo a utimi tu hu nsi wo enye bibia yes enti mpanifo no enyina de odo ebe wiye players so de odo ebe wiye akitafo so eye odo a ye betimi akonkan nkudim de beba enu ye message a eye me message a me didi kan ama me mpanifo no okay de toso no e kan say sisi e de oda ya no oda ye players ya no ye coach
Karim Zito wabobo ni bida eno wafa ntitiem ena wawie ena ono so ebetete obinum ana ode ni nimdia wonim ode beye adwuma medanase ene na adwuma pa wahyase nkoso no Ghana ha team mienu ena yakese mienu adi oman nanim enti sa team ni mienu no obi amfa ne dwumadi emfe ni agro obaye waboba baako oboye no draw no oboye no yetiye na yedi ato baabi anye ye desa na yese kobo de to so mienu ewo wono na oba adwuma yi mu de me kan ne se eyesre na mesre nyese me kire na adwuma o chewa adwen mi nia team na ne yetim yedi ahye wo mu yedi ahye wo mu 4 times ye to so 5 no no be draw ye no say team na da so wo ho no obeto ye na eye ma adwen kakra bi me nkire na adwuma wo ye mpapa de me kan ne se uye coach ya uyi woyire a wo wale na de to so eye players a wo mo ye adwuma wodo a wo de ma woyire ewo ho anu ye separate na nu pa ho de a second odo a wo sa wo no eye wo players a wo mo ye adwuma because adwuma na wo ye no so one deliver ewo adwuma ni mu a uni enije na uni asumdue enti players na obeto wo mo no eye wodo ena yesa wo de do wo mo se tie bia player bia obeto ni bia se ti sen di kan do wo mo na wo no mo nya adwuma no enti wo ba ye no team na ye team de she house no se team na wo ho no obeto ye enti ko ni no de ko board draw ko ni ma ye ti o de enti o de ko board draw no me in particular me nko ade anya me de sa draw no boy no anya me de and at the same time no sa draw no boy no if you ono if you coach ni nti ne board draw okay the entire board draw no and he say first round na ye share house 1-0 okumasem ya betiamo anko na ye striker the whole first round na ye boy nyina no abetiamo a na ye striker entu susu se enya dai ade a no wanya wutu no fo a unya no a ai de obeye ni se de na no koboy na board draw no sa two strikers no boy no enu nti no board draw no okay nti wanya dai enu nti love na make access so love players na ko bit make say yes be boy e oni players no se do mesi a share na bit match re no eti Sunday nyame ya adoma man nko bot two strikers ye wo two strikers obi a ye good se ba ko no de be bo onfo ba ko mo because has no ho no o mani abre say o mo ntena o me ye hye o mo saa eti so ko bot two strikers na ye fa o two strikers ni nyina se ye fa o mo nyina hwan na e ko hye go na ma o eti ye so we use one so we use one ni attack one na obi betima fa ho hye go sabi ena make asa nyem na me kire coach na adwuma na di wo mu ni se ball no fa de so otie nso enti ka obetie ka enti ball no ye follow ball no ye hwe ball no metimi aka ne se obi a follow ball bia de say no aka ketu obi ye nyina ye ada coach because ball no ye ya ye hwe no yesua bibi o ball nim enti yesua no ye di coach for na chi say Sunday nyame ya adoma ball no okobo no wonfa ne say ye president cup ntino enye league enti ye mfa points nko ye hwe daabi Kotoko ne house de ye hia win say Kotoko win match no Sunday man in fan koye say me ko try players bi ahwe na me ko try obi ahwe so oni player bi o ye new player no aba e na ode ne ko tumbi o ma na ko start ball ni bia ka kire on kan kire ni say ball na okobo no okobo ni say World Cup okobo ni say finals ye ji akoba bi ena second me ma say ma say atoso 9 de we toso 9 eni say say ye Kotokofo ye mpanimfo edi anim ye mpanimfo ni hunu se Kotoko no eye enipa bebre
yakoma ene di akiri millions enye di paketwa ene di Kotoko achi enti se Kotoko no so obi di baby di agro ka hunu se ukili enipa bi uji obi confidence nsem because nipa bebre di yakoma ene di akiri na the American nyina kwa wie se Kotoko kwa Africa Kotoko ebo FA Cup Kotoko bebo league at the same time now no wobo FA Cup no wobo Confederation Cup no wobo league na they say Confederation they say FA Cup abi wurem okay saa niam ni nyina no empanifo ni program enu ti no mo dɔso wo no no enu ti no mo dɔso wo no so we Kotoko member bi na we pani oka technical team ne ho we empanifo bi a men fe ni agro say e life me hye Kotoko atale ana me din Kotoko line up dabi mamu fe ni agro afi we Kotoko players ni omu ni ahomeje enu nti saa na mpanifo nso ni ahomeje me pa cho wutie me follow pa bombing komo Kotoko mpanifo omu ni ahomeje said their players ni ahomeje no saa na mpanifo no so omu ni ahomeje enti omu nyi omu tutu yeye entutu yeye na America no metitie bibi se omo players na mototo no eye group se mototo na emom mototo materials ni se material na moto no moto already made materials okay ye dey ko Africa na ye ko Africa no ni ye se bo league enti se position na position bia no se ye 2-2-2-2 ana 3-3-3 position e se mo make sure say be bia be yesa because e bia na oya bo wa bre it is that position yes I will be ho ono so betimi a replace nipa no yes na so mo ye team no na ade ba ko a mimi hu e wo football ho ne say me follow no say football wo de anamfosem e de ko football mu a wo na wo ye team wura wo team no enye yie team yemfa ball bo na ye bo no ana say team wo ye team a yemfa namfosem emfa nkom madam fo ba we ni ball bo enti ese mma ne be bobi oba be du park ne so no ntimi mmo no wontimi nkoka because we wadam fo dabi ye madam fo ba ensei dan fo che e ba ne sa wontimi nye wontimi nye ne ho enti ball na omo ye no otumfo ye nana ose tutu anyame yi na masanteman no de o ye nyina woni de o ye wo et mo na mudi mo so mo osuma mo no mo so mo nye de mo so mo be yere mbegya mo din papa o na hwe ho enya agopa che wo ya de ni ye ka dabi ye de wo so begya wo din ho no wo kena bi no wo ban so aba be didi sai din no ho okay eno na ya santeman no eno na ye asanteman no etimi pa chew enkratu yi ekoma masante Kotoko empanimfo di animu anwumlei samo frame a baby a de meme ka me se de ha me ene se Sunday Kalim Zito onwini sa match na ene ohun se tisi ye wo honum ye nya promote ni so na ye head coach o ye nya nka so na ye head coach Sunday on prove ne ho ne ye hwe de ekọ ne ye hu so obetimi e de yakọkon no enti o kan si say as a fan wo Kotoko da wa koma so na ye obi bia o priority a wo base o lomi Togo no wa futu ade ma ko Zito ne say e ma ne nkobo 2 strikers e na ma ne nkofo so ba ko ma ne nkobo wins oma striker ba ko nhase ansa na se esibuo so ana striker foforo ba be yi no yes na opa kire yes sir first half se striker ba ko striker na wontimi sha wo betimi a change wo no na second striker na ba be Bobby because has no almost ba yirim sa no mbebo no etu no ko bo 2 strikers no na omu nyina apem a na omu bre a wan na kwese go na ma na sesi a wo yam hwehwe kakra na me hwe ka samre say wo yam hwehwe kakra me yam hwehwe me kakra because wakobo first match wo bo draw Zito abo draw until the second match no me yam hwehwe me say has nso ani abre has enya new coach has technical no sesi ya no omu technical bench no e fresh ono so be gini din na Zito wo so din be na wo ji okay
Any Zito Ebefana Supreme near the Obeyo. Say near the Obeyo Obebuano. You bit me and say Obeyo. Na Bobby say ya no by it is some Crawford Timiko Beni ni Togo near the more. What is a house if Rubia and Kotoko about Togo no? Oh, mentis or my baha bet Matis or make come or make come ball it or my fan serious match when easy. Or make come bet mentis or my baha dear, and I mentis or my besame who are hako beni dear, bet or make come and then Matiti sports baby or Ghana or make come home. Nti yamsi anya day yamra Togo na. Oh. The woman say Adrunio Anna. Idea woman is the woman is and Tokwandi Omoko send you on himself politician as some dear a politician as him and then the homoye the idea of hormone say no cray bako ball na airborne a woman say debut or ball mu na trust me say or sort of boy the waboan home so a good materials and yet the bubble. So who are good players? Who players are good. Now unity or what? Unity or what? National deal or what? Massa, who be winning match? Match be people be winning. And you have Kotoko has no good materials. Kotoko materials more than has. So, but it's a unity in Yajuma. But it's a unity in Yajuma. Assume dear any one because of camp in Sembinomo, camp in Sembinomo. Sa camp in Sembinomo. Aha, sa camp in Semono, me margin, me amition, me nko margin mu camp in Semono. As I say, yenya obi a obeye efutufu o mayen, ye players. Obi beye futufu ma players. You see my old players in the main team no, meboa. And old players in the main team no. Okay. But on say obi o hono mo a, on say ye obi on ma otimi kasa o bedwam. But ye de obi man 1-1 a otimi ene nkasa. Ene ye obi so hono mo a otimi ene nipa 1-1 otimi ne kasa kama. But so man no bedwam say on kasa otimi kasa o bedwam. Ye wo say nipa no ho. Ye wo say nipa no ho. Players no mo ho no mo sa no. So ya top players be 25 players. Omo ho. But obi ehia latches. Obi biala ehia latches. Ade kakra mi mesua o. Kakra bi a mi mesua o nipa ho. Me kai say me wo Ghana no me kwa sole a me na me MC o ma sole enu twam no na me pastor so promote me one day bi actually asole man say oh Reverend Reverend O2 wote me nka me chia o nyame emma wo nkwa tintintin watete me wakire me niam bebre na me pastor promote me one day bi kire asole man say e free na ekuri. So be person on pastor or person who has a liberal to pastor anymore. Oh woman, on fast 7 me. Or the catch me mama pastor swati. But I say, Yampo Bia obey in for ama players yes, because player do one more. Player do what a same one who or passing biaka, but when walk as I'm natural. Okay. And ye is so bet my friend and nothing crack. And ye use it so bet me afraid be a team manager. Now, some nation so, now some nation so, sir player no. Would you say, oh, peace, our dear coach in a park is ball. Only peace, Bibi Hano. Just a jet in the Obeshe in the boot, or Baka Jinum B11 no. Next, only peace, only Nakuma on Faku be and fair more born. Okay. Because she on say your man penny on the show mining in Aso. As yes, I will never to for. Or more show mine, or then I call us, yes, a man for 2-4. Any pebby any pebby in for 2-4. It's any pebby as a woman being. Any pebby as a woman for 2-4. And to say, and Colano, and I boys no, or more campoa, and I saw Marco training upon. Now, if you find say 1 week in Akrano. I said, Nim Giafobi, Nipa Bia, and Nimu Yam, Nipa Bia with me,
wo abadaye wo nipa nimu kasa nipa nimu nimu odu no one nkwala ne kasa 1 oh oma ko train apon omu nyina atena se group no akola cha wa bompaye wi afe no wa tu omofo obi ho no akotoko wo so obebo kotoko nan kasa na obemu no wonim se da kotoko tie enti ese obi na cancel ni se kotoko na wo ba no wo firi bechem na wo no minim bechem asem bet kotoko na wo ba no kotoko mu nsem nie enti enfo mu fantitiem player no wo de na ba ese wo de na fantitiem nipa bi ahia ntete no correct nipa na obi abo degree obi ho no ma yese wako school enso yese wan san kwoto aso medase sa niema no ne ha sa niema ne ha players no sa niema no ha players no obi ho no ma wo ne secret bi ho but onim nipa bi a team nim no betima aka kire no ama nipa na so problem na ma no na asechitani yato ase ho asechitani no wogitum se players ni nyina ntia efre baakum ana se ye separate you no obi antena baabi eno de me that no first video bi a me no we no ubusa me sa se mo me ka se mo fa ntoto ho hwe se na obi ade ni baabi no net sen na sisi ya no omo te fa ko no so net sen aha sisi me de me ni hoti minim se de ko na de mo ka na meeting enti se ye hwe aha so mo hwe difference wo okay omo tena fa ko no te sen na omo na obi afi baabi ba no so net sen okay enti odu anu si amaye no wo hwe a odu afutu amako Zito ode ye adwuma e befa ye bompaye se ye ebi kuzo no mfa de na de obeyo no emfa nkunim die mra wo hwe akotoko ne ha si president cup yi o Togo lomi wo be follow why ne be di nkunim se kotoko di nkunim anya se obusa se why ne be di nkunim o eye possible se se kotoko di nkunim okay obusa me ametimi a kirem kakra because any kwan say kotoko has be say 5 years ni has inte say has ya na enim no aha but omo kala ne de bi omo hye omo di so da ho edi ne da so ho enu nti no any kwan say wo kotoko say bi kotoko na wayi sika investment akese na how much more say has betimi asabehye kotoko na make say draw na no mo boy no kra no emfata kotoko say has ne kotoko board draw say ne senti yo eni kwan say basa yada se eno afutu a odi ama ora friend say Karim Zito say wo de wa adwen mu no asechitani awo lome de wa observe ne say emane nkonkobo strikers mi no na say mane mfa striker ba ko nkugina wins bia omo normal game na striker ba ko ntenachi yada se pa de na beka e de atwa tro na wo achitani bia ba chia wo mu a mienti o yo de meka kakra ni say me sisi ya de me ni ho no mo nka meka say ye nyina ye mom ni yen ko park but sisi ya me ka kire kotoko chitafo nyina say sedia ye beto ye no edin na da ho ye moto ni say okuma apem beba na aboa no ne takra so ne ma ne ye kase enu nti kotoko chitafo ye de kotoko ne has si ye bonu kwa da so kra na ye kotoko ne has ye bonu wo asafu market ya ye kotoko ne has enti mistre kotoko supporters say omonko enko taiji ikuo na chi na ye dede ye no se ye botutu sansan na ne ye tie mu say ye na ede sunsun bi de ba park ne so ebe ta team na chi emenkola no ana ye players no etimi bobo no ye deliver etimi sre kotoko teacher for say de ko ba bia na enye bia no ye mfa ntom chen kotoko ne ha se bi koso o team ni mu kura na ye bebobo dia ye mfa no ntom chen ye mo ye bo ni nwie ye bo wi a be bia to chi bia no ya tenetere no yada se mefa akonya we so na matchia miame bra afrifa o kantamanto ship yawani o ship bansofo asante achim bansofo a omwo kantamanto so mutie sa radio station we ya
obia mechia obia mo nua kuma a ofiri banso cause carpenter ka ekiri no yeah me na me ka say mechia obia Kotoko tiafo nyina kwasi ada ebobo 5 ekobo ni sesi no Kotoko bedi nkunim gidie mu ni ye kasa Yedase medam ase yo ora ene your friend Kotoko bekume na obesi o Togo ena ono nso Kotoko ho nkomo segment ya to din se Kotoko ho nkomo ena wa che na adwen itimi ya futuo itimi ya criticism itimi nso eya baso ba se de ye kan na magya pai na mankunim di aba onso pese oba dwumadi esu bi be kire wa adwen ade ohia na internet o internet a eno ansa obefre ye be ba link na oba beda yin screen so Kotoko chitani krobi a woso bia obeka say the last time ye papa ba ku di nkomo o Israel and then yasa ko Togo biem ba ko Lebanon na bonko ba ko so Buenos Aires Argentina ono so de eda honom na ya bonko mo nti ye nua ye ofa ye bibia e de futuo ma Karim Zito ni nyina ne ye yomu a wadwen chen so ne say +1 716 787 1300 +1 716 787 1300 na also any schedule for interview na eche wadwen ya to sa segment ni din say Kotoko nkomo niemo nkomo na cheche wadwuma bibia nwie pe. But I say thank you so much for watching. Thank you so much. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?